سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Anak, nyempreh wae nang belanja. Agak-agak ha? Bawang.
Ya Allah, ya Allah, hanya pertolongan selain pertolongan Ibrahim, ya Allah. Ya pemudahkan rezeki hamba yang murah hati, ya Rabbi. Ya beri kesihatan, ya mudah minta rezeki. Assalamu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Berapa banyak?